Želite li unaprijediti svoje poslovanje i ostvariti veće prihode bez zapošljavanja dodatnog osoblja? Želite li svojim gostima i korisnicima usluga ponuditi nešto sasvim novo? Predstavljamo vam hipertermičku ozonsku saunu, prijenosnu saunu koja za svoj rad treba samo priključak na struju i svega 4 kvadratna metra. Ova sauna imat će brojne pozitivne učinke za vaše goste i korisnike, jer uz pomoć ozona pospješuje detoksikaciju, poboljšava cirkulaciju i smanjuje celulit, ublažava upale, skraćuje proces oporavka nakon ozljeda, ubrzava metabolizam i jača imunitet. S druge strane, ozonska sauna imat će značajne tehničko-financijske prednosti za vaše poslovanje, prednost nad konkurencijom, rast prihoda, nema troškova održavanja, potrebna joj je samo struja, proizvedena je u Kanadi i ne zahtijeva dodatno osoblje. Sve to čini prijenosnu ozonsku saunu idealnom za hotele, wellness centre, kozmetičke salone, fitness centre i masažne salone. Ozonska sauna može vam omogućiti brz povrat početne investicije. Uz samo jednog klijenta dnevno, ova sauna godišnje vam može uprihoditi čak 84.000 kuna, dok uz 5 klijenata dnevno godišnje možete uprihoditi čak 400.000 kuna i višestruko povratiti početnu investiciju. Javite nam se i dogovorite prezentacijski sastanak bez ikakvih obaveza. Posjetite nas na bioclinic.hr ili nas telefonski kontaktirajte.